Remain standing. Philippians chapter number 4, verses 1 hanggang verse number 9. Philippians chapter number 4, the message of God at this point, in this hour, especially dito ayan tayo ti kailukan dyan kakabsat, kat ti mensahe ti apo kat napauluan iti kastoy. How to thrive in crisis. How to thrive in crisis. Kasano iti panagbalaygi, ken saan laeng nga panagsurvive, no di ket panagduras, iti biyag tayo, iti kastoy nga kakrisis na. In Philippians chapter 4, verses 1 to 9, the Bible says, let us read all together. Go. Therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. I beseech Euodias and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. And I entreat thee also, true yokefellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Those things which ye have both learned and received, and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Thank you very much. The Lord bless us as we listen to His word. Tumugaw tayo kakabsat. Crises are troublesome times. Dagitoy nga panyempo kakabsat ket adu dagiti pakariribukan wenno pakadanagan ti adu nga tattao. There are times of fears, panagdadanag, panagbubuteng, panaggalala, trials and difficulties. Well, this description is not enough to explain and express the intensity of people's hearts concerning kadayti agdama nga paspasaren tayo iti dayti nga gundaway. Lockdown iti lawag, adu dagiti tao kakabsat nga aglagaw, adu dagiti tao nga agkarigatan, it's crisis. Ket kada tayo nga anak ti Apo kakabsat, amuyo uray pay crisis. Hantay lagsta agsardeng nga agtrabaho di ngamin kakabsat. And this message tonight, yun unak nga ibaga, should not make us passive. Kaya nasaw di passive ket dete hanagaputa the DJ blessing ket DJ urayam latan ket awanan. You're doing nothing. Actually, dating a message kakabsat should make us more vibrant. Dating a mensahe ti Apo will energize us. Because as God's people, kas intayo panang perform as we do, our daily tasks, ti panangaramid tayo, dagiti innal daw kakabsat nga obligasyon, ken trabaho tayo. Next slide. God wants us to have a mindset that He can bless. Dayjay kakabsat ti punto na, dati lesson tayo. Kasintay panangaramid, dagiti innal daw nga trabaho, unag ti pagtaengan, dagiti businesses, work from home, online studies, kaliwaan, left and right, kakabsat, nga trabaho, God wants us to have a mindset that He can bless. Would you like God to bless you during this time of crisis? Say amen. So, masapol nga rod nga masursuro tayo dayjay mindset nga inbaga ti Apo kada ito binasa tayo nga passage, because this is the mindset that God will bless as you and I
will do and perform our daily tasks. Now, let me enumerate the points before I will explain them one after the other. How to thrive in crisis, number 1, ito po ang kasagutan sa tanong, how to thrive in crisis. Number 1, rejoice in the Lord always. Nais ng Panginoon na may mindset tayo na laging maligaya sa Kanya. The mindset of rejoicing in the Lord. Number 2, mindset, worry not for anything. Worry not for anything. Han nga deti agububra ka nga agdadanag. No di ka dagtrabaho tayo, nga datalged iti puso tayo. Number 3, pray for everything. Pray for everything. Amin na banag, ikararag mo iti apo. Number 4, think on the right thing. Think on the right thing. Masapol nga kadaytoy kakabsat nga krisis, saan nga tiltila adda iti mapampanunot tayo. Ken saan kuma nga tiltila adda iti accommodaten tayo, iyan ti pampanunot tayo. Number 5, practice the right thing. Practice the right thing. So deti number 4 and 5, i-discuss kunto kakabsat, kadagiti sumarsaruno nga serbisyo kan gimong tayo, but tonight, I am going to focus on number 1 to 4. Okay? Number 1 to 3 rather. Okay? So, intayo kakabsat, kadayjay number 1. Would you like to thrive in crisis? Would you like to learn the mindset that God can bless? All right. Number 1, kakabsat, is found in chapter 4, verse number 4. The Bible says, rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Number 1, rejoice in the Lord always. No always, kakabsat, it includes difficult times. We are in a difficult time. Oftentimes, nalaklaka kakabsat, nga i-express iti joy in good times, in high times, in wonderful times. But it takes faith. It takes a deep relationship with God to express joy in times of difficulties. Kaditi dayto nga gundaway kakabsat, numan dumteng ti panagkarigatan, saan kumang agbali na miserablet arit na tayo, when no umay ti panakaupay ti panunod tayo. No dikat adadate kumakakabsat nga agrago, because daytoy nga gundaway, nga maipakita tayo kakabsat, ti panagtalek ti Apo, ken ti kinasyasin ni Apo Diyos ti biyag tayo. Now, you might ask today, Pastor, nalaka nga ibaga iti rejoice in the Lord always, which includes difficult times. But how do I exactly do that? Kaya't nakadi nga sa wen nga no, napang mo kinita di pagbagasam, ket awan nagyan ng kadagkat katawa kagat kunam, nagsaya at ang tawang bagas tayo. No kumakas pagarigan, nagsasakit kayo nga amin na membro ti pamilya ko nam, anyan, nakaragragsak kami, agsasakit kamamin. How do you exactly do that? Kasano kakabsat, nga i-express tayo ti panagrag-o in times of difficulties. In fact, always. Well, dito kakabsat, itinak isuro kada kay itang arabi. Now, next slide. To rejoice in the Lord, you must learn that. Dejay kapsat. To rejoice in the Lord. Tikayat nga sawon dito pa nagrag-uti apo kakabsat, masapol nga maadal mo dito. Amuyo, ti pa nagbiag kakabsat, education is so important. You understand that? Tikanayon nga kung kuna ni Pastor John, you cannot practice what you do not know. Narigat ti ag-drive no dimam mo. Narigat ti aglangoy no ham mo ammo. Narigat ti agnegosyo no han mo ammo. Narigat ti mangidaulo no saan mo ammo. Narigat ti aglaba no dim ammo. Narigat ti agtalon no dim ammo. Education is very important. So iti dahi nga gundaway ti question mo, anya ken kasano deti nga panagrag-o in times of difficulties. Now, masapol nga maamuam deti nga banag. You must learn
two important factors. Factors because they are facts and they are important truths nga masapol nga maawatan tapnon may exercise mo ti panagrag-o even in times of difficulty. Umuna kakabsat, let us read Luke chapter 10 verses 19 and 20. Luke chapter 10 verses 19 and 20. The Bible says, "Behold, kunatiapo, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you." Kas kalang untouchable, di ba kakabsat? What a joy. Awang kabubutang muna ta, untouchable ko. Nothing shall by any means hurt you. Now listen, verse 20. "Notwithstanding, in this rejoice not." Oh, haan nga dayjay kinabilig mo iti pagrag-uan, that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Now, let me ask you, is your name written in heaven? Then you have the greatest reason to rejoice. Ti punto na ito kakabsat, to rejoice in the Lord, it means you must learn that, letter A, learn that joy is a realization that God has already given to us the greatest blessing. Now, more often, anat mang palay daang ken bangted ti liday iti tao. Saan ka di kakabsat nga in connection ka digiti na indagaan? Am I right? Isn't it? You don't have what they have. So naliday ka. Di ba kakabsat? Apay nga kaya na, jak kaya. O yun, naliday ka no kwa. When you start to compare yourself. So, kaduan kakabsat, nga mangted ti liday, ladingit ken leddaang, ti tao kakabsat, ket in connection to earthly life, earthly losses, earthly failures, and many, many things more. Now, in spite of all of these things, we can still rejoice in the Lord. And what does that mean? Nga masapol nga ma-realize mo, nga uray awan man ken ka dayjay nga banag. Han ka man nga sikat kadaklan ti balay. Han man nga sikat kapintasan ti lugan. Hamang nga sikat ti kagarbuan ti taraon, ngem addaken kan je kasayaatan nga bendisyon. Is that not a great reason to rejoice? That is a very important mindset, mga kapatid. Importante, nasisita nga mindset deta iti panagbiag. That you realize that God has already given to us the greatest blessing. And what is that blessing? Eternal life. Everybody say together, what is the greatest blessing God gave to you? Everybody shout the answer. Eternal life. Biyag ngagnanayon. Now let me ask you, adda ka di pa'y ammom, nga sabali nga banag, nga mabalin nga ited tiyapo, nga napasya at pa'y, nga blessing ng the eternal life. Do you know? Can you type the answer on the comment section or in the chat box? Do you know of any benefit or blessing that God can give greater than what He has already given to us, which is eternal life? Awan, di ba kakabsat? So it's a matter of mindset. Which means that our joy is not in things, but in the Lord. Meaning, agrag utayo kadayjay truth, nga naitudin tiyapo kadatayo jay kadakla na blessing, which is eternal life. So let me ask you today, what is your problem? What is your difficulty? What is it that makes you sad? What is it that makes you sorrowful, that makes you feel sorrowful? What is it that grieves you? What is it that makes you feel like you're hurting? Ano dayjay kakabsat? You rise above that emotion. Kat kita nga realizein one more time, kat kunam, anyaman digiti nga ba naggarason nga paglidayak ita. Dakdakkel jay rason ko nga agrag gaputa na ito dun tiyapo kanyak jay kadaklan nga blessing. So as God's people, you must learn to differentiate between the greatest blessing and the consolation. Halimbawa, ito yung lagi mong sinasabi. For example, kakabsat kat agpa-promo da kumadita Robinson na ya. Ngano nakagatang ka ti worth 1,000 kat ikanda ka ti ticket nga raffle. Fill upam kat i-drop mo.
For example, ti grand prize kakabsat ket Toyota Fortuner. Ti consolation prize kakabsat ket notebook ken ballpen. Reynolds ken dete notebook. Ano di kiti nagkada Aspen. Well, Aspen nga notebook. Okay. Idikwan J. Bryle ket na-draw. Nabunot tinagan mo grand prize. Nangabagkan ti Fortuner. Wow. Ada sukat dete Innova yon. Timawag daken ka ket kunada, "Sir, is this J. Bryle Asuncion?" "Yes, sir. Bakit po?" "Sir, congratulations! You are the lucky winner of the grand prize, Toyota Fortuner!" And then silence. And then the person said, "Sir, still on the line?" Kat kuna ni Bryle, "Yes." Naliday di boses na. "Sir, are you not happy? You are the lucky winner?" Sabi niya, "No, I'm not happy." Sabi niya, "Ano ba yung next prize dyan?" "Ballpen, sir. At saka notebook." Sabi niya, "Sana yun ang napanalunan ko." No kaabay ko siguro ni J. Bryle, kakabsat, ito magkudya ulo na, di ba? Pinaragragsak ka DJ ballpen ken notebook kaysa DJ Fortuner. And many times kastatayo kakabsat. We settle for notebook and ballpen in life as if DJ ti kadaklan nga mangted ti joy kada tayo. Di tay ammo nga naitid gaya mo ti Apo DJ grand blessing which is eternal life. So the meaning that you rejoice in the Lord is no matter what happens in life, no matter how temporal things are and uncertain the future may be, you can still rejoice always because you already have the greatest blessing from the Lord. And that is eternal life. Secondly, if you are to rejoice in the Lord, you must learn that, Philippians 1:25. The Bible says in Philippians chapter 1, verse number 25, "And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith." Now, if you have your Bibles open, paki-underline nyo man DJ, joy of faith. Okay? Anat kayo na nga sawon DJ kakabsat. Ito yon. To rejoice in the Lord, you must learn that, letter B, joy is the result of what faith does as it looks unto the Lord and on His Word. Kaya nga, joy of faith. Rag-o nga resulta ti panagtalek. Rag-o nga resulta iti pamati nga kumita iti Apo. It is the result of what faith does. Many times kakabsat, we only rely on our own strength. We rely on our own intelligence. We rely on our resources. We rely kadigiti pagubraan tayo, damo pagubraak, I feel secured. We rely on people's promises, nagkariiso na kanyak. And then tunukuan kakabsat, suddenly, digiti nga ba ag-fail. So what happens? Wala na. Ngem amom no anak na katiyapo, in spite nga ag-fail, digito nga ba nagkakabsat, you still have one important thing which is vital nga tulbek itirag uti biyag mo. And what is that? Faith. So joy is the result of what faith does. Anat aramiden di pamatim, kumita ti Apo. To look unto the Lord. Nga kitan na ti Apo as the provider, the powerful, the one in control, the sovereign God, the source. Are you looking to God tonight? Anat kitam itang rabi. Sa dinuti kitam itang rabi. Sa dinuti ayan kakabsat, iti kumpiyansa, the sense of security, the sense of your trust. Sa dinut ayan ti kumpiyansa ti pusom itang arabi. Listen very carefully. If you want to have the mindset that God can bless, masapol nga daking kada iti nga rago. Rago nga na, nga uray ag-fail ti amin na banag. Adda pelang tiyapo nga mabalimu kitan, adda tiyapo nga kangrunan nga isu ti kitam. Ket dagiti karina iti sa una isudat pagbiagam. Ket dayta nga panagtalek iti yapo kakabsat. Isu ti mangted ti rag-o iti maysa nga Kristiyano as he will face the realities of life. Amen? So that is number one. Nakuha niyo ba mga kapatid? It is my prayer and hope
nga dahiti pa nang i-explain ko sang kabatit ka na baba, kat dakkel itinagbalin nga anag ken kay papananaken ka, naawatam ita, dayjay gayam, piket na nga sa unti rejoice in the Lord. Han nga ti agkat-katawa kang kanayon, han nga deti no awang bagas mon, agkat-katawa ka, no diket uray anyat awang keng ka, awan ti awan, naragsak kalata, taambom nga di kadaklan nga blessing na iteden. Naragsak kalata, gaputa di pamatim, agtalek iti yapo, katamom nga ti yapo sa nakabaybayan. Secondly, how to thrive in crisis. The second mindset that we must learn so that God can bless us in this time of crisis is number 2, worry not for anything. Worry not for anything. The Bible says in Philippians chapter number 4, verse number 6, be careful for nothing. Hang kadapat nga agdandanag, hindi kadapat nag-aalala. Not that we take things for granted, or it's not that the problem is not that serious, but God wants us nga ti panang handle tayo kadagiti problems, kadagiti trabaho tayo kakabsat, kat saan nga agdadanag, no di kat napnuan talged. So anak kayat mo nga panagriing mo ti bigat, agdadanag ka nga agriing, uno agriing ka nga datalged na puso. You choose. Di ba? No, the problem ti dating agdama, anak kayat mo nga dati panunot mo, madandanagan, uno na talged. You choose. Amen? No, da nagipadamag king ka ti bad news ita, anak kayat mo nga mariknam, natalgedak, uno, alang aruden ka sa nung aruden. So, you choose. Mga kapatid, God wants you to learn the mindset that He can bless. Now, listen. Anxiety ko natin man. The anxiety kat iso DJ worry, panagalala. Anxiety is not good to every believer. Daiti kakabsat kat hana nasayaat. Amen. You should not have this. So kung be careful for nothing. Now, let me give to you the biblical reason why. Apay nga hanakayat ti apo ng agdanag ka. Apay nga hanakayat ti apo nga datayo kakabsat, anxious, worrying, managal-alala kakabsat. Why? Why we need to change that mindset? Why we need to change this program in the mind? Naiprograma nga min kada tayo tinaintawan nga agdanag Basit kung dagkalakwa ka talagang ala nang aruno kasano nga what if nagadungan agkalat-katen ag-branch out kaslang kuan kakabsat dete vineyard ayan. Nadup pagturungan ng what ifs tayo. You know? But why is it that God said worry not for anything? Why? Be careful for nothing. Bakit? For these 3 reasons. Anxiety is not good to every believer. Letter A, vertically. Ano ka na sonti? Vertically. Upward. DJ, may panggap ti relationship mo kinapo Diyos. Vertically, anxiety is a lack of trust to God. Hanakayat ti apo kakabsat, ngagdanag ka, tamabalin mo ti agtalagtin ko na. Kaslang ti arig nagat, I may use this word, it's like an insult to His strength. Kalang ti arig nagat agkadwa kayo, kaya na ka nga ilasat, ngayon madandanagan ka. Kat kuna naging gaapay, hanggang kaya awang panagtalek mo kanyak. It is lack of trust to God. Kadamuyo kakabsat, daytoy nga kinakurang, often, kinaawan, di panagtalek tay iti apo. Isuti rason why we are fretful and worrying. So vertically, it is lack of trust to God. So we need to get rid out of this worrying mindset and program in our brain. Letter B kakabsat, horizontally. Ano something horizontally? With regards to your relationship with people. Why is it that anxiety is not good to every believer? Letter B, horizontally, it will affect the way we deal with people. Anak ko nada, napadasam ngayong bagadaking kang makadanag kasi ka kunada. Di kayo makadanag kunadaging ka, inanawa da ka. Dapat lang nga maanawa ka, kasi hana dapat kasjay. You know? Guri ka, makapadanag ka, pati siya pagdandanagam. Di ba? At basit lang nga ba, halo, kasano nga ruda, may permit nervyos mo, di ba? Talna ka. Kasla kumano, di ba, napadasan yun kakabsat, amom no hanga sikat agdi drive. Pero may nga nervyoso ko na ka.
Napadasan nyo, di dahil no hanga si ka nagdi-drive kat, agprem-preno, di sa akam nga awam mo pa ipayatan nga preno kabsat. Ha? Lagip ko no kung i-drive back ni Papa, idi kat no, dahil nakatartarayak kat, medyo umasidag kat kwa, ngumato, di sa ka na. Ipreno na kabsat. Kas na maigawid na, di ba? Amo yung kasday tayo. Di problema kat kas nagpreno tayo, nga kas kaya tayo kakabsat ng mahaan. We are not the driver, He is the one. We are not in control of the steering wheel of life. He is the one in control of everything. But sometimes we fear as if we are the one in control. Iso nga tunukuan kakabsat, as a result, makadanag ka pasaheron. Actually, agpepeso deda kakabsat. Uri siyak driver, no pasahero ak kakabsat, kat no medyo hangko ka puswan, driver, kat hanagagun unay kakabsat ng apo. Nakamaksamo di pa nag-overtake ka dito. Iso agpalikudak no kang kakabsat. Uno ipang ko, di seatbelt ko na ta, kaslalanganin, di pa nag-overtake na dito. Actually, no si ka di steering wheel kakabsat, very confident ka, di ngamin. At tinggal mo amo yung kakabsat niya po Diyos, tinggal na itibiyag tayo. At datayo ken kuha na, makadahan nagkakat isot driver, agtalag ka, worry not for anything. Kada iti crisis kakabsat, ti apo, ti mangi-drive, ti biyag tayo. He's the one in control. So, enjoy the ride. Amen? Oo, tunukuan, makadahanag ka, tangkaw na nakatartaray ka, oops! Kung kunam ka, driver ka, paunay ka, buwabakan Hello? Iso nga mo yung kakabsat, ni Mrs. ko kat dakkel di pa nagkumpiyansa na kanyak ta no daduma medyo kaskasero akmot no kwa napatarayak mot no kwa kabsat at anang kat nataray mot delugan aya amen ket no kaya nat sanga gasot kat 20 lang arut tapataray di awan nakakabsat di pe aming nga lumabas ako to nagat makita mo na amen oo ngam ni Mrs. ko kat kwa natal na lat ta iso na no kwa no madlaw ko no medyo nervyos kun ano kwa kadigi jobing kat tuko kayo, mabilis si daddy ngayon. Kung na, di ba? Ngam, adatalgad jay puso na, kas jay te kumati apo kakabsat, adatalgad tay ti apo. And you know what? Horizontally, it will affect the way we deal with people. Di pa nakidil tayo ti tawag, we become hostile. Di ba, narikot. Gapo jay kinarikot, ti pa nagpampanunod tayo kakabsat, kat kwa, nakalalisto tayo nga maging negatibo, iti pada tayo nga tattao. And this is connected with verse number 5 of the book of Philippians. Di ko na nga, let your moderation be known to all men. Kaya ti apo kakabsat nga nasaya at ti panakitungo tayo ti pada tayong ngim, horizontally, kasano nga nasaya at ti panakitungo tayo, kat hantay mo't ma-addressan, di mesa nga problema, nga isot gapuna, nga hananapintas, ti panakitungo tayo ti pada tayo nga tao. God wants us to display a reputation that is peaceful, amen, thankful, amen, and joyful in the face of troubles. Nagsaya atin kakabsat. Iso nga, worry not for anything. Now, number 3, letter C, why anxiety is not good to every believer? Because internally, personally, tibiyag tayo, it limits our productivity level. It limits our productivity level. Hantay unay makapagtrabaho nga nasaya at because awan DJ talaga nga simbeng ti panunot. God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a what? Sound mind. Amo, masurprise ka ti bagim nga no, mayat di condition ti panunot mo kat nagalisto ka nga makapagtrabaho. Ngem no nadagsen ti pampanunutom kakabsat sa kaag-exam, alapadasam man. No, exam ka kuma. Tapos the problemam ti agda makakabsat, makakonsentrate ka nga rod. Unless nga ma-addressam day nga panunot kat maitalik mo ti apo, tapno sound di panunot mo nga ag-exam. So it limits. Nang runa kakabsat no, kaslang awan DJ, DJ feeling nga, nuhaan nga maipasigurado king ka that everything will be fine. Talagang agdadanag kalate. Am I right? Kasla kung maitat kakabsat. Siyempre, awang makaipasigurado no hanggang kailan nga ma-control di COVID di probinsya tayo kakabsat. Ngayon, agtalgad tayo tiyapo. Kathan na isot gapo na di gito, nga hantay maging productive spiritually. So kakabsat, deti
lockdown itilawag. Kundi iti, kasto nga sitwasyon tayo, itultuloy tayo kit ding adadapay, di kiti pa nagigimong tayo. Amen? Tapno adadda nga maging productive tayo, kabsat ngam no, kung kuna tayo kat, ay, awanan kasto yung lockdown, maupay tayo, ma-discourage tayo. Awanan na kakabsat, awan maaramid tayo na ta, di nga road, sigurista tayo ngamin. No, di tayo masigurado kat kaslang hante gunayan, di ba kakabsat? Malagip ko di istorya di jay pamilya nga Pagong ba? Ti Ilocano na? Pagong. Kakabsat. Upat da nga, taludag kakabsat sa ninanang kantatang. Nagplano da kakabsat, ti may nga summer time, nga mapan picnic. O, di ba? Pambirag picnic ko, mapan dagouting, gayam. Pandagouting. Katamuyo kakabsat, makabulan ngayon sagsagana, dadeti nga panagouting da. Sagana da amin na makan, etc. etc. Okay? Daka mo siguro, kadigidi tantanap no kakaykaywan, ti papanda pag-outingan kakabsat. Now came the day. Alright, binagkat da amin na insagana da nga gamitin kakabsat, kat napanda nga rodon nag-outing. Kat it took them 2 days, ti ka bagal da nga magnan. It took them 2 days nga makadanon ijay pag-outingan da. 2 days. Idi ko ang kakabsat na kadanon dan. Di ko nadanggat, oy, mabisin tayo, mangantay nga rodon ko nada. Iaplag dan kakabsat, dedi insagana da nga makanti, ayan na nga problema, nabati datay asin. Kat di da makapangan kakabsat, no awan jay asin. So itatang kakabsat, it became obvious now nga, they inaudi. Isot baunan dati, isot kaubingan. Siyempre, natartaray la, basit ko na da. Natartaray ka ng anak ko. At siyempre, isong tinaudi. Tartaray ka. Kasi ledi tumaray ng tawa ya. Okay? Si kamanlat mapan mga na di asinan ko na. Pambarak ko na na. No umadayo akton, di lamugan yun to. Di takanan, di awan to ti kanagong ko na na. Anak ko, kasano nga mga kami kat awan ti asin? Urayan da ka anak ko. O di tatang kakabsat na pandijay na udi. Sige nga ron, napanang kabsat. Okay? Di urayan da kakabsat. 3 days, di mo lag suble, awan mo lang nga. At 2 days lang organ nagbiadi ka, 2 days mga nagawidan. 3 days awan, 4 days. Dapat addaitan kunada. 5 days awan, 6 days. Katatang kakabsat, DJ inauna, kunana, mabisi na katalagang kunana. Jak maoray ni ading. Mga nakiding ko na nakabsat. Idi ko mamat DJ makan. Out of nowhere, limag to. Di inaude. DJ na ibaon nga na panangalat asin. Limag to. Kat kunana, kung nagtupay nga minay, kanan nyo Kunana, kahit nga sawan, all the while, naglimlimang kakabsat. Hanagtalag ka di DJ pamilyana, nga urayan da isuna. So ako na nagat, kung nagtupay nga minay, didak mauray, gitamitagat mangangkang kunana. Sometimes kasday tayo kakabsat. Awan mapaspasamak ti biyag tayo. Tatiga po na, agwar-worry tayo mga o panagtalik tayo. Hello? So, anang arot kakabsat? Worry not for anything. Awan ti rebeng kuno dapat nga pagdanagan tayo. Now, number 3. How to thrive in crisis. May ikatlo nga mindset kakabsat. Okay? Pray for everything. Pray for everything. Philippians chapter 4, verses number 6 and 7. The Bible says, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Okay? And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. What a blessing. Now, this is basic. Very basic. Pero amuyo kakabsat, this is what you need to do right now. If you are worrying, you need to pray. Hanlang at ikararag tayo kot digitay babasit. Muno digitay dadakil bambanag. Uray pa babasit na parikot kakabsat. Ikararag tayo idan itiyapo. The Bible says, let your requests be made known unto God. Amen? Supplication is asking. Digito nga requests, when no dawat, they ascend up to God, nga digito nga umuli kakabsat nga request tayo, isudat mga dress, DJ cause the anxiety uno worry tayo. So, identify them.
Anak ka di iti pakapulpulkukan, pakaririribukan ta panunot mo ita. Is it financial? Is it sickness? Is it in relation ka dito pa nagbasam? Or difficulty in your family? Or future? Uno anang course ti alak? Uno awampay ti pagubraam? Uno di limited kakabsat nga resources nga dagang kaita? Or whatever maybe, kakabsat, you must give to God your request. Masapol nga ibagam ti Apo jay dawatem. Nga dahito nga dawatem, addressan na, di jay cause, di panagalalam. And then the Bible says, pray with thanksgiving. This means that you do not ask to God with a demanding spirit. You ask to God with a thankful spirit. Nga tayo, dumawat ka ti Apo nga you are demanding to God. No di kat dumawat ka nga napnuan yaman, which means you don't deserve it, but because of Jesus, the Father will consider your prayer. Ti Ama, dinggan na di kararag mo, gapo kini Apo Jesus, and we don't deserve it. So kunam, Lord, amin dagitoy, ket dawatek nga napnuan ti panagyaman, gapo iti napateg nga nagan ni Apo Jesus. Amen. Lapadasan tayo man nga ibaga. Ante ibagbaga di kang kanayon ngam anyway jay puso tayo ket adda di jayan, di ba? Ngem ibalikas tayo man. Sige, ready, go. Amin dagitoy nga banag ket dawatek anapnuan panagyaman gapo itinagan ni Apo Jesus. Now, I'm not asking you to memorize that for the sake of utterance. But I am asking you to internalize ti kay papanan dayjay kakabsat nga sarita. And then the Bible says, the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart. Now, listen very carefully. Amom no inkararag mo tiyapon. No dinawat mo tiyapon katimbagam, dayjay nga request mo kakabsat. Tiyapo itid naking ka peace. What kind of peace? It is a fear-removing peace. Tal na kakabsat nga mangpaksyat iti panagdanag. Now, John chapter 14, verse 27. John 14:27. Look at what the Bible says. Peace, Jesus said, I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth. Amuyo tital na nga itid, tilubong kakabsat ket kwa, uncertain. Tital na nga maitid, iti na inlubungan, na indagaan nga pagkonfidensam. Kakabsat ket awang pa nakasigurado na. You know? So, do not just feel secured because of your resources, because of your job, because these things can be lost. The future is uncertain. Ngem ko na ti Apo, the peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. It is a peace that is fear-removing. Talagang ikatan na kakabsat ti panagdanag. Masapul mo lang ti panagtalek iti Apo. Not only that, but it is a safeguarding peace. Takunanagat shall keep your heart and mind. Tika na sound, that is safeguard. Hangat ay sabon nga safeguard. But as a helmet protects the head, so is peace to our minds and heart from anxious thoughts. Diba no, bisikleta ka kat you have to put on your helmet. Uno no, motor ka, helmet ka. Ayat na sa mga kakabsat, yad adayo iti Apo, ngem no, udumtang ti panagkamali, panaka-aksidente, uno panaka-disgrasya. Kat, jay ulo mon kakabsat ti maitupa, day jay helmet, limitaran na, day jay kaslang impact, nga dumanon ijayan ta ulom, tapnon hang nga makutog, nga unay, unuhan na ma-crack, han na ma-fracture, day jay skull mo. Kat no once nga na-fracture ta iskal agad, kala problema kakabsat. Amuyot maaramid ti worry, it can cause mind fracture, mind damage. Katiyapo ko na, itid ko kada kayo, daytoy nga tal na nga iso, timang proteher, iso nga everyday, kas pa nagisuot mo ta helmet, no ag-drive kat motor, when no ag-bisikleta ka, masapol nga ikawas mo mutan, day helmet nga itid tiyapo, by prayer. No babayan ti pa nagkararag ko na, the peace of God shall keep your heart.
You know? It will safeguard your mind from anxious thoughts. Iso nga kakabsat, no awan di giti nga ba, naghanti agballe, giti pa nagbiag, ala, di ngaming kakabsat? Oh, we cannot just rely on our own strength, especially now. Ala, kakabsat, kadayti nga crisis, I challenge you, can you live without God? Can you make it without the Lord? Hantay agbalegi kakabsat, no awan, dito nga rag-o, ti puso tayo eh. The joy that will give us a proper perspective about things nga uri awang king kati awan, ammom nga daging kan di kasayaatan na blessing. Nga di pamatim kumita ti yapo kakabsat katagtalik lataging kuana. Can you live life without this joy? Can you thrive without, can you thrive worrying? Makagbalegi ka nga tanaw purpuro pa nagdadanag pulpulkok ta panunot mo? Can you thrive in life kakabsat nga awan di peace of God iti pusom? Today, nakadutao kakabsat nga agbirbirok ti talna, di na mo gapugayam iti yapo. Kat dating nga talna kakabsat, amom ta helmet kat, ada digitay local nga helmet, damo ti original nga helmet. Depende di presyo na di ngamin. No nalaka nga helmet, kat nalaka mo't lang nga maperdi. Ngam dating nga itid ti yapo nga, peace helmet yan ti panunot tayo kakabsat kat kwa. Uray ana iti kumutog nga anxious thoughts kat secure di panunot mo. So you need this. Amen? So nga kakabsat, hangko mamalpas dito nga message nga, irekap mo ta notebook mo, kat nalpas di preaching, kat nalpas di preaching, no. No, di kat you internalize it. Now, let me close with this. Ada ka no upat nga naglogan, ti aeroplano kakabsat. Kat tinagyan na, siyempre umuna di piloto, di driver. And then, they ka no smartest kid in the world. Amoy smartest kid. Kakabsat. Saan nga global kid? Smart test kid. Jay kasi riban nga ubing kano ti lubong kalaingan. At dadjay aeroplano. Tapos sa dakadwa na mo't kakabsat nga ubing. So they are 2 kids in the plane. Kat ti may kapat nga pasahero na kakabsat. Pastor. Oh, di ba? Da pastora kadwada. So itatan kakabsat, idi tumayab di aeroplanon, di siyempre naka-seatbelt da amin. Apaman kakabsat nga dan jay tangatang day nga aeroplano. Deto'y pilot, in relay na kakabsat ka, digiti pasahero na kunana. I have a bad news and a worse news. Kunana. Ada bad news ko kun worse. Anat worse? Nakarkarong ang bad news. Kunana, number 1, bad news. This airplane has engine failure. Anat ka na sa unti engine failure? Awa ng kakabsat. Agdive tayon, kunana. Worst news, taltalulat parachute. Taltalo ti parachute. So they had to jump from the plane, but 4 people with only 3 parachute in the plane. Kat kuna deti piloto, siyak kunana, dapay talo nga anak ko nga babasit. Iso nga kasapulan nakti pamilyak, nangala day parachute, timmapuagan kakabsat. Kari di kwan si marunumot deto'y smartest kid. That kunana, well, I am the smartest kid in the world. The world needs me. Kat siyak to, iti kasapulan, dito nga lubong, tasyak ti makaimbento, dagiti technology ka namin. Kat inala na mutin kakabsat, kat limag tumutan, dito yung smartest kid. Idi kwang kuna, dito yung pastor kunana, neng. Kat may salat na ba? Teta, arig na kat, dua di awang nga parasyutan. Kat kunana deti pastor kunana ka DJ ubing kunana barok lakaya kon. Sika ubing ka pay at the future mo. Sa bagay siyak pastorat, say back, amok ti papanak tumatayak, inawat ko ni Jesus Christ. And I've served God in my life. So nga barok, alam latan deta may isang parachute, lumagtukan. If I die, let me die. But I will go to heaven. Kung nadya ubing kunana, pastor kunana, anat kadanag mo aya? DJ smartest kid, tay napsak ko, tinaala na ako na. DJ smartest kid, detay mo't napsak na kakabsat, itinaay naala, nagatim mapuak di kat awang parachute, the smartest kid. So nga kakabsat, tiyamutin no daduma, we are smart enough, ngam napsak mo't gayam, DJ, at dakada tayo. Ano tayo maisalbar, di napsak kakabsat, di parachute. So nga ti pa nagbiag, at daman resources mo, da trabaho, at dalaing mo, at da pigsam,
kakabsat hanga detat numero uno nga makailasat king ka. Iti daytoy nga krisis no di ket ti Apo kakabsat. Amen! Oh, I hope nga nabendisyonan kayo kakabsat kadeti nga mensahe ta itang arabi. How to thrive in crisis. Amen!